matukio na habari zote ziziko naendelea Kongo na fasi zingine. Fasi mwako nyo tapata emission ya Swahili Fasile ya Kongo ni ku Kongo Report 26 tu. Mapambano makali sana yanaendelea kati ya wazalendo na M23 RDF mteritwari ya Masisi na waka moto. Bazalendo wana encercle village ama mungini ya Rubaya, fasi kwenye kuko natoka minerea mingi sana yenye iko na ravitaye Rwanda kila siku. Tuko nasikia na tuko naona kuma information ya ba expert ke sasa 50 tone ya minere njo yenye natokaka Rubaya na inaingia Rwanda kila wiki. Donc après vita kali bazalendo wanashika mwingine yenye banaita Kaniro. Donc wakati wowote bazalendo bataingia Mukatale centre. Donc victoire inaendelea village par village, localité par localité. Donc RDF M23 malgré renfort mingi natoka Rwanda bado difficulté bakingali nayo ya mingi banashindwa. Tutajua kama Katale centre ni karibu, donc ni poa na Mulomo na nini na Masisi centre, sio mbali sana. Biblia nasema laaniwa mwenye atavuka mipaka ya nchi yake na kwenda kuinchi ya mtu mwingine. Sasa M23 RDF wamelaaniwa, donc laana inaanza kubafata na kubatafuna. Kila grupe yenye naenda banapigwa. Sekteri ya Katoi kule bameshikwa ba mingi, nafikiria mtaona video hapa chini yenyewe inaonesha bunduki mingi na ba mingi bameshikwa na materiele mingi sana ya kivita imeshikwa. Fuatana na information, Sultani Makenga peke, chef d'etat major wa barebele, alienda kule Rubaya kwenda kuorganize majeshi yake yenye iko mu debandade totale. Hata renfort yenye iliingia kwenda kurenforcer ili kulinda Rubaya, sababu Rubaya nje kuna bafanya kuishi na piaje ya minerenye biko nafanya. Malgré ça hakuna kitu yenye naenda. Tajua hata population ya Rubaya bako nalalamika pale hakuna M23 wa kabila ingine. Benye banapatikana pale ni bale ba RDF kabisa, donc basoda ya Rwanda njo benye banachungaka Rubaya juu ya kufanya security ya minere yabo yenye iko naenda Rwanda. Vita kali inaendelea kati ya M23 na wazalendo FRDC maeneo mingi Nord Kivu na Sud Kivu. Kama kawaida yabo mnajua kama renfort mingi ilishaingia pia yenye inakuya ku renforcer maposition ya barebele, na ini apre kupigwa maeneo yote Nord Kivu na Sud Kivu maposition yabo baliamua kuingiza renfort nyingine ya mingi sana yenyewe. Banawaza kama itabasaidia na magrupe yabo ya barebele kujiokoa tena na kurudia maposition yenyewe bamepoteza. Huku bazalendo na FRDC banazidi kusonga mbele, Mulenge, Minembo yote ilishashikwa. Barebele ba mingi bametawanyika mupori sawa Iswa. Kufuatana na information wanasema kama 40 vehicles yenye na ala basoda njo baliingia ndani ya Kongo kutoka Rwanda. Na hii selogi sibitu biko naonekana njo komba ya mwisho, na wakati ya komba ya mwisho Debande anafanyaka erere kidogo tu, aktera na mvamia na namumaliza. 40 vehicles ya basoda benyewe banatoka Rwanda imekuwa visible Mushaki. Nafikiria video tayari ziko natembea mu marezo sosio ya basoda ba mingi sana benye banaingia kutoka Rwanda ili kuya kurenforcer maposition ya barebele vita iendelee. Na hizi magari za basoda ba mingi ba kutoka Rwanda zilianza depuis 3h du matin kote ya Sake, maana yake ngambo ya Sake kule milima yote yenyewe inazunguruka Sake, donc iko plein na basoda ya Rwanda. Unaya kwa hii generation ya internet hakuna kitu kenye mtu anaweza kufichika. Kwa ile wakati ya 3h balikuwa biko napita na magari yabo, donc baliwazia kama saa hii batu batakuwa balishalala, lakini kuko banainchi benye balikuwa mecho na balifilme sene yote gisi ilikuwa. Apepre 40 camion ya basoda benye bameingia kutoka Rwanda, balipita Goma Sake, bengine balienda sijue kama vere Bukavu, bengine balipanda vere Masisi, donc ile njia ya Masisi yote sai iko plein. Msisababu kama depi balipoteza sekteri ya Katoi na maeneo ingine ya mingi sana. Bale benye biko Walikale biko mudebandade banaanza kukimbia mkurudia Masisi. Pengine njo sasa Rwanda ilijije baona kama umwe bende babaokoe, donc ba renforcer tena baone kama bataweza kuendelea mbele kutimiza malengo yabo ya kuangamiza population ya Kongo. Na hawa basoda mingi ya Rwanda banenda kuokoa site minier yenyewe. Bazalendo biko apepre 1h du temps na kuingia msite minier na kufukuza Barwande pale. Unaya kama hii site minier njo yenyewe imekuwa nasaidia kuravitae Rwanda na minere mingi sana yenyewe imekuwa natoka kwa ile eneo. Ambrefe 40 vehicles, donc magari 40 hizi makamio kubwa yenyewe imekuwa na somba basoda ya Rwanda benyewe balipita kutoka Goma, Sake, Mushaki vere Rubaya. Donc huku Rubaya banenda kuravitae ile maposition ya kule, donc kariere zabo zenye biko na
pie minere kule zikuwe safe selo gisi bopeke biko napanga. Unajua kama pia bazalendo nao banazidi kuavanse sana na banataka bagombo ile maeneo ya kule, manake vita inaenda kuwa nguvu, na kama vita ya mwisho na kuwa tu nguvu sana, lakini bazalendo banasema bako kura ya kila kitu na banajipanga kisawasawa ili kuondoa barebele ya Rwanda na kubarudisha kwabo. Donc bazalendo wamerekipere maeneo ya mingi yenye iko karibu deja ya site minier ya Rubaya kwenyewe. Barwande ba mingi barebele banaenda kurenforcer maposition yabo kule juu basinyanganyiwe ile maeneo na ile eneo ya Rubaya. Donc zile mine zote ziko pale nje, ziko na ravitae minere kila siku saa gisi communauté internationale bako nasema batu wa droit de l'homme pia pepre 150 tone inaingiaka kila wiki na inavuka Rwanda. Takumbuka kama bazalendo bairekipere Kasenyi, Luke Centre, donc na ile maeneo deja iko tayari karibu ya Rubaya. Maana yake Kibabi. Ambrefe bazalendo banaendelea kuavanse wakati barebele bako na renforcer ma position zabo Nord Kivu na Sud Kivu. Rubaya byakomeye abazalendo bameze nabi n'abasirikare batangiye kwiruka bo mu Rubaya. Abasirikare bo mu Rubaya nabo batangiye guhunga. Mwiriweho turukubamenyesha yuko yakaze zarendo yakaze iri hano hafi yacu mu nkomane kabisa. Uri hano mu Kanyaru mu centre baharashitiye n'umuntu isasu riramufasha arapfuye yaguye hano. Ngo nigo makuru gatambutse muri aya masaha tuvugana niho bibaye. Murakoze. Ile kabisa Rubaya sai kabisa bana sai moti na waka kule. Deja watu wanaanza toka mu Rubaya. Wanaanza kimbia kabisa juu wanaogopa si abajue usiku bitakuwa maana sai ni moto kulinjanja. Ase Rubaya deja mwenyeko Rubaya alishaanza sikia masasi ya kidogo. Maana sasa wanapanda na moto moya makali sana. Iko sama maombi yetu iko nasikilikana tu pole kabisa kwa Mungu. Lakini pia ngambo ya Ngungu donc bazalendo bana jaribu kuwasha moto, donc bako na essayer kuwasha moto ngambo yote na bado bako na avancer. Donc kwa ukweli vita itakuwa nguvu sababu bazalendo banawasha moto ngambo yote. Nafikiria hata mu Sud Kivu unaona moto iko na waka mu au plateau de Fizi, moto iko na waka mu territoire ya Uvira, moto pia iko na waka ngambo ya Walungu. Lakini pia mu territoire ya Kabare unaona kama dimanche kwanzia vendredi, samedi, dimanche passé ilikuwa ni hatari ngambo ya Kavumu. Donc groupe ya bazalendo wa Simba za Milimani ama Kombo bamekimbiza M23 vibaya sana mu Kavumu. Nawaza tuliona kwa information na tulisikia sebe yenyewe koze ilikuwa nini yenyewe ilituma bazalendo balikuwa na kolere ya mingi vile. Bazalendo banaomba intervention ya drone, banasema kama drone ifanye kazi. Donc zile magari ziko natoka Rwanda zinaingia, banaomba drone ifanye kazi kwenda ku stopper avance ya barebele wenye walitoka Rwanda wenye biko na kuya tu bila ruhusa kuingia mwinchi nyaiko yabo. Tunasema shukrani tena wapendelevu wa Radio Uzalendo TV. Tunawaambia mahali popote mnapo alfajiri njema kwenu. Tuwajuze kama leo ni tarehe 22 mwezi Februari mwaka 2026. Mnaona hawa ni mateka ambao walikamatika kwenye mapambano ambayo ilipotiwa hapo jana Katoi mnamo kilima ambao wanaita kwa Mwami Bigembe, hata na silaha nzito ile ambao mnaita 12 wana 12 na wao ndio walikuwa wanatumikisha silaha hii. Tuliwaambia kama hapo jioni, tuliwaambia kama tutakuja kuwaonesha mavideo zikirusharushwa kwenye runinga kwa wale mateka ambao walikamatika hata na sehemu ya Katoi yote kwa ujumla. Tutauliza moja kwa moja, watajibia wenyewe. Kijana jambo. Jambo sana. Kwa majina ni nani? Claude Biringanini. Eske unaweza tuambia ulijienda jikutana hapa namna gani? Jikutana hapa bali nifunga Bukavu. Jo wakanibeba mpirizo wakauliza na mwatenda kisoda, nikaona sina msaada yoyote, nikasema ndaenda. Jo wakanibeba chanzo, apre kutoka chanzo desimene mina maliza hapa. Jo mina jikuta niko hapa. Hii silaha nzito kama vile 12.7 ilikamatika namna gani kwa mapambano ya jana jioni? Jana jioni kabisa mulijikaza, mulipuliza moto sana juu tukakimbia juu mkaikamata. Wewe vipi? Jina ni nani?
Izina ryanjye nitwa Siko. Siko mbwira imbunda ingana utya yarinze gufatwa muri he kandi ngo muri ngwanye hajya ngo muri intare za Sarambwe cyangwa muri imbwa za Sarambwe none izo intare za Sarambwe imbogo zazatse inka inani imbunda ingana uti imbaraga nyinshi zitafashe hari wenda ariko undi imbaraga nyinshi nizijosha umusururu. Tuambie kama mapigano inaendelesha kata leo hii tarehe ambayo tunawaambia, yani tarehe 22 mwezi Februari mwaka 2026. Ni mapambano ambayo inaongozewa na komanda koalisio ambaye anajulikana kwa Kigingi Kotada Dedie na makamu wake wala ule ambayo tunaita kwenye terme ya kijeshi eti ni observance wa kwake Mutayomba Stani James akiwa chef des operations. Yeye ndiye anaendesha mapigano haya. Ni vifaa vya mingi vya vita ambavyo vilikamatika hapo jana na vinginevyo mtakuja kubiona baadaye. Koalisio ya Bangumino, RDF, M23, Red Tabara, Zambapema banalalamika. Donc banasufrire mbaya huku Minembwe, moto kwa mingi mpaka komunike nye waliandika. Donc inasikitisha kidogo. Wanaanza lalamika tena, wanasema FRDC bazalendo bana violence CLF biko na bapiga mapozisyon yabo wakati bobi kona respecte CLF. Benye biko na respecte CLF, misaada yabo iko naingia kila siku. Maranforo iko natoka Rwanda inazidi kubafata. Sasa eske ile ni kurespecte CLF wala ni komedi yenye biko na cheza? Sasa banalalamika vibaya sababu kote ya Minembwe huku donc au plateau de Fizi bitu binaharibika, banasambaratika mubaya mupori. Minembwe nayo inabomoka. Ni saulika tu kubaletea mafoto na mavideo. Lakini antuka Minembwe inabomoka. Ile magrupu ya arme ya Rwanda yote ya Kitusi yote banaibomola kabisa. Bazalendo banaisabote mu Minembwe. Na vinakia onekana wale ile magrupe yabo ya arme ile ya Kitusi inaambia bazazi yabo people yabo mutoke mu Minembwe kusiko mwenye atabakia mu Minembwe juu FARDC tabaua na bazalendo tabamaliza, mupite na toka muende Rwanda. Hivi ndo bako na shuka bote, manake bako na shuka busiku yote batalala bako na tembea. Na yuwa kesho mtasikia Banyarwanda bote, mtabasikia bamoya bako basha kuwa Mulenge au wengine Lemera au wengine mtasikia bako maplene bako na shuka kabisa. Bako naenda Rwanda. Batutu yabo balibambia batoke basikale na basoda ya guvernema, bila bao basipime kuikala na basoda ya FARDC au bazalendo, kwa sababu wanasema FARDC basoda ya guvernema ni bauaji, batabamaliza na bazalendo batabamaliza na batoke. Na hivyo ndo banatoka bote banabomoka kabisa. Minembwe na bomoka. Iko na bomoka pana blagi. Mwezi siku 3 hii Minembwe tabakia wazi. Bano jero bayakoma tumenye kushangara. Sinzi pe. Kawere barayitwitse ha. Nani aramuse kukawere. Basi RDF M23 na grupu ya barebele bote bako mu difficulté ya nguvu malgré renfort ko nakuya kutoka Rwanda. Njia na maposition yenye ilikuwa strategique yenye ilikuwa na bafanya kuresiste ilisha bomoka yote. Donc bataendelea kuwa mu difficulté sababu batoto ya inchi, donc bazalendo benye maeneo yabo balisha kamata ile maeneo yote. Donc kukuya tena kubatosha wakati bako apuye na FRDC itakuwa vraiment vigumu sana. Donc iko adisio ya barebele ba mingi sana bameshikwa na bunduki mingi sana za aina nyingi zimeshikwa na FRDC. Fata kwa hii video uone maajabu. Donc ni grave. Babaka wana bakolonga te. Weza mu. Ona nini? Ye azali na bantene ya kuwa bantene mwenye bapeti basimba kabuyo.
antenne wana ndi yango eza chargeable eza chargeable donc oyo nde ba bouton ya kunyata po biso tomona molili voilà ba bouton na ye yango une government ya République démocratique du Congo fait yo boke babiloko bozo sala tutabalumiza nyie bote uko Kongo yetu hii oyo za meme dinete reserve obe mawa bokanga Kongo ti Burundi bokolonga Kongo ti Burundi bokolonga M23 basi ya RCD ndako kakate M23 ndako yako swati tukwaneo pe RCD tubanda kubunda yango na 3 armes 10 personnes tubundi mewa tukumi arme mitano 40 personnes Tawe ya makondenge bandi ko vimba zomo ba kongole makolezo vimba makola ba kongole ko vimba te wane vimbi po eza mboka na bango na bino te Muni mukuluwana bakrasha kadrone na biswa ya solo tubunga ki bango zuluka bwetu luka bango mbutezo mona bango me mwa molili après quoi komona bango nde ko peta bango ko sacrifier na tumona ki deja basi ba tie biara na bango ba programmer opinion sezo yo kama bango kuna ba reprogrammer opinion sezo yo kama lokota ki angolo soki kana moto te otera chana no pile Koko charge. Pesa operateur aye bala ndenge ya ko charge. Telega. Abari rimana. Bonera ngure. Bakombo zanga kate. Abari rimana ngondera ngure. Me ba Congolais tala bana Congo bozo souffrir. Biso ndele bobu na bino. Siko biso nde tobunda na bino eske za malamu tala ngai nayo yelo baki mama na munyindo mundani yo nde mama munyindo mama na ina lubaki munyindo suki mundande yo mama na mundande papa mushi yoko za mushi ye mushi 100% ye uwo munyawishi ye nini mwakuwa kama kata huku Rwanda hawezi itika kama niko abako mushi ama wako mushi M23 RDF bamepata kia moto nawaza bunduki zabo na materiele yabo ya mingi njo ile iko pale. Unasikia siku moya kuko rebele mwa alishikwaka alikuwa Kongole kwa ba FRDC benye balishikwaka wakati M23 ilingiaka Goma. Huyu mtu alisemaka bako na appareil moya yenye banakuwa biko na sikia communication yote ya FRDC. Donc bakifanya communication ku Motorola, aba batu banasikiaka kupitia ile appareil yabo. Njoo ile kitu unaona kivalise satellitaire kile kinalala pale chini. Njoo kile kinyi kinakuwa kiko na sikiliza communication yote ya FRDC. Na benye kwa biko na pana mzile mafrequences za FRDC kubarebele ni babiongozi fulani ya FRDC benye balikuwa biko natumika na Barwande, njoo balikuwa biko napana mafrequences ya FRDC banaipana kule ku Barwande kwa msaba kwa najua mouvement yote yenye ba Congolais bako nafanya. Cette fois-ci appareil zenye njoo zile zinaanza shikwa na mabunduki mbalimbali yenye unaona bako na detail pale. Donc c'est grave. Aba rebele kama bangekuwa na akili bangeacha kutuma watoto ya batu kukuwa na sukuma watoto ya batu huku mbele. Bangeacha sasa habari ya mavita. Hapa sasa hivi banapigwa sana, bananza lalamika kama FRDC na wazalendo ndio bana violer cessez-le-feu. Wakati bo peke ndio biko na violer cessez-le-feu. Sasa hivi 40 camions nyeme ingia busiku. Banaenda wapi? Si banaenda kupigana mavita. Banasikia kama wazalendo wanataka kuingia Rubaya. Banaona
hapa tunaenda kupoteza kariere ya Rubaya. Donc kariere yenyewe kunafanya Rwanda iishi itaenda kupotea. Sasa bo bale banasukuma 40 kamio ya kwenda kufanya securite ya kariere ya Rubaya. Sasa ile haiko kuviole cessez fait. Est-ce que Rwanda iko na droit ya kuwa naingiza majeshi yake kuitosha kule Rwanda kuingiza ndani ya Kongo? Biko nafani ni ndani ya Kongo wa barebele. Sini kazi yao ni kuua batu tu. Hakuna kusema, hakuna kutingizika. Donc na ukiangalia minere yenye konaenda Rwanda kila siku bako natumikisha batoto ya batu sawa mbuzi. Batu banakuwa batumwa mpropre nchi yabo chua kupitia tamaa ya batu fulani benye biko na bado banaendelea kukolabore na Rwanda na barebele. Population na uwawa inapata mateso juu ya intere ya batu mwa kidogo. Bae conscient. FARDC bazalendo bako deja Minembwe. Bako deja Minembwe lakini banatembea polepole kufatana na strategy yabo yenye biko nafanya ya kuokoa population na hawa barebele. Utajua kama hawa barebele bako napenda kufichama mpopulation juu kenye hawa barebele banataka ni mauaji itokee, na FARDC ina essayer kujilinda kuproteger tu population na kwenda kutosha hawa barebele manyumba ya population kwenye banafichama. Tumeona pia avion moja yenyewe inaonesha kama helikoptere ya MONUSCO imeshuka pale ukala ka aerodrome. Sijue kama ku stade ya football ya pale Minembwe. Donc hatuyakuwa na information kamili, lakini inasemekana kaka video kadogo ni ka video kenyewe helikoptere ya MONUSCO ilishuka pale ku terrain ya football ya Minembwe.